Yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai EKAI TUNEENE kwa masitwa nitoa Robert Mwe aka kala kamwana kakuyo kambani na umundi ni mutabasi ni wakatatu mudeu umundi katika building. By the way nina jamaa fulani edito aitukuna chenga lakini finally katika building so ni ndana mbo munenga kama mwanya nike ndo kwithia ni wamukethia angutagia masieto alafu kuma bau wese kwithia tukunite Mount Onesa. Mgeni wetu karibu sana. Thank you. Hii ndo ambaye uzia iza kamera kaya yaka wambe utinia mashabiki maku muno no matavyo ndo wito wako masitwa. Na huko masitwa nitawa Rafael Boya. Yes. Mweta Luma Musolo. Yes. Monde tipa monde nondo wa mauseo tienda ugwete ya mauseo aya nimbikia nondo wa patani wa mbosu. Oh yes. Yeah. So mashabiki maito lolo runini ngude vise monde in the building nina mundo kuitwa Luma Musolo. Luma Musolo na ka story by the way. So monde mashabiki maito either by the way nindu wena ino kumana nitu for the first time. Tafadhali make sure ni wa subscribe. Na pia either no subscribe ite ekani kutunge mobile pio. Nikenda kwithia twikalaniti onaku onesa. So tafadhali mashabiki maitu ningu enomona bara katika comment section tuende no nena nyana envu nikienda wise kwithia ni mwatu tabia muende no tukwatia mwinga liko iva ya Kenya kana mwinga liko iva ya Ukambani. Tafadhali no twithe tuyati ni yako katika social media handles situ Twitter wa EKAI TUNEENE social media handles alafu pia nyimwendo matia ko nitawa Robert Mwe social media accounts tuambie na Facebook, Instagram, Twitter na TikTok. Twende tukiadia ni abala nikenda wese kwithia tukunite Mount Onesa. Mundu kuitwa Luma Musolo karibu sana. Thank you. Tutanambia nombe utavyo mashabiki maitu matono kwaje baka katika social media handles. Sawa. Yes. Walika mutandao ni wa YouTube. Nda search kanodio mande isitwa Luma Musolo songs. Yes. Wa sisi Luma Musolo songs nuko na ya bingoka. Na ikoma nambadi sia kwa sio ndepa. Usamedhia moyo mudhaiba ukila banga. Yes. Niona mashabiki wano medha metundin kabisa. By the way nongwitha ngimutambua mashabiki kala maende no tukwatia. Nondo matutavye pia maende no tukwatia menga liko iba nikenda wise kwithia tuenda nite pamwenesa. Tafadhali yadha mwina mokolio. Tukuli mundu kuitwa Luma Musolo. Wa katika comment section. Ala pia ukenda tukunia simu kana ukenda tutumia ukenda utuandikia utumani mokube utuandikia katika nambesu yetu ibo ya 0729521275 nikenda wise kwithia tuenda nite nesa yani tukunite Mount Olondo ni mutabasia ni wakatano ni mwa umundi wake anatendi ni na moyo mmechiyo indi wakatano kwa kwina chao wakatano natakwena mauseo wakatano itakwena kumoseo takwena mauseo. Yes. So mashabiki maitu wetu wakatatu mudeu in the building nina mundu kuitwa Luma Musolo. Twende tuyatia nidabo tafadhali mashabiki maitu tu subscribe account ni mundu kuitwa Luma Musolo nikenda wise kwithia tukunite Mount Onesa. So Luma Musolo, yes, karibu sana katika studio situ si EKAI TUNEENE. Thank you. Twende tutuiko manda lakini unaweza kwithia pia Mount ni maingi Mount mone maingi nudhu kumite pio yani nudhu kumite katika ground wisawa tumagwete monobyo. Yes kabisa. So mundu kuitwa Luma Musolo. Luma Musolo ni mwini ambazi si watayangai. Yes. Luma Musolo ni motangiye. Na yume tangalekwa siya makuweni. Yes. Nukuita wakalawa. Kalawa ni kutukumukwe zawa biya basuwa linge monopyo. Biwa kwa ya kitu? Kwenye ni kwa labo. Kitu kwa ya kiuso? Kwenye juzo. Kiuso? Bido nukuwe zawa biya basuwa linge monopyo. Lakini andama gunga ino mendete. Na Mount Onesa. Yes. So mashabiki maitu mabandu beta wa makuweni omunde mwe fully represented. Mwe fully represented kabisa. Twende no mkwati nesa omunde yani mu represented ni mundu kuitwa Luma Musolo in the building nikenda wise kwithia no watu tabia kalawa kuichao. So kalawa kwa musi wa musai weta wasa. Kalawa ni kwa musi wa musai weta wa Mboya wa Ndima. Yes. Unukwita wanga no village. Pe musai weta wa Mboya wa Ndima ba u. Ne wo siaite ngomba wezileta wa Luma Musolo. Ena mam wala wa Felista wa Mboya. Yes. Ulane we nyakwa hivi. Dumati ukwema iso koma na ka video kano. Iso koma na. Na makethege muno. Mamu makethege ngaliko sia nganwa. Yes.
ni mwanabiashara kalikusianganwa ani mwemi munene wokamba yes ni wosiete ngumba ino nethia kwiketheka balawi lakini egwometana ilobi so egwe mutinya mona ina wa makonthe ine usibe mundu banongona kwazia mokova mokova asuma ya meyolo moko yolo yes mashabiki maito omonde tunamondo kweta Luma Musolo in the building lani Luma tulwadi tunawe omuno by the way mokova mokolo asuma ya meyolo yes amotuguzia ka chorus kama ka moko yolo ikenda ize kwithia either by mashabiki mind eno koma na naito na for the first time by the way ni mama nyakila tunene leo tabia natia kanisa naenda tanithia raja na godnye thina we munene satania thenda naye mana ngona thina we munene anauma ngona nzioge mazia ndethie kweli maisha mena rata iwe mogolo beambi ogabola usiwe mutindo wito yes mashabiki maito yani munuko Luma Musolo niwe mwinire kalwathiko no be kalwathika nginendete muno ketwa ndoloto okay before tubike ku no tubikete no tugire mashabiki maito ningweno mona wayakareka comment section na mutu tavye mwende no tukwatia mwingale kwa bana mutu kwate tiata ninaona mundu wito Halma Mutheu wese Halma Mutheu nikeli tukakwito kethi tukaitesa kwa yakareka TikTok na aende nesa airsia twemwesie kabisa ningora mundu wito wa Enoch Kioko mwene airsia mwete Kevin Mulei niona kwasia niko tuned kabisa Enoch niona kwasia Luma Musolo Purity mweke niona kwasia twendani kabisa Alex Mudhui niona kwasia Nzamba Esu nimeendea unen ndi kekamba kevinya tafadhali lakini niende unamuona Esther Munya nina kuona wewe sia mokova ni sawa Kimwele Joel liona kwa sia lost and found I'm back kethi Luma muno karibu sana mundu kwetwa Kimwele Joel Alex Mudhi niona kwa sia roba kwenyu ninzawa pole we mundu bano ambio ndilikanya kwito nona katita ni yekwinuka lakini ngaini museo ni mbona wese ngaini museo mavinda onde na mavinda onde ngaini museo Eva Praise niona kwasia tuned in Eva Praise ni shabiki waitwa kondo kwita wa Saudi Arabia akethega muno iniona kwasia Mob Love an all team of EKAI TUNEENE salimia Luma Musolo kabisa ni waketheka Esther Kamana niona kwasia ayaroba Luma Musolo kumbe ni kijana kwani wewe Esther nduko na Luma tamze Luma kwa mzee Luma no diseka no vikiti miaka nuko tutaja Solomon Ndenge asia ni tuned in kabisa Eman Beta wa Qatar yani mashabiki me tuned in kabisa nondo ni makwendo mana Luma Musolo no so Luma yes wasia baya makueni maisha maili hata nasiwe makuweni kukwita wakalawa na nasomea skuli wa Mbabani primary yes mashabiki edha masoma na mundu kwitwa Luma Musolo katika comment section ikendaweza kwithia iwatutabia aikana kama themba mo ndake yesu tukenga naso kana mabuna the skuli wa secondary witawa ikalasa nasoma mpaka form 3 na shift noka skuli ngita kaiwa school ba masako basie mane wendete na kaiwa ini misi ni menda balai wipo na mini form 4 yeah na sabali wewe ni winine ndio katika skulu ni nayo winine bado na kuna ambati singisi yake lume aike lume ningiti ingisi yake kamba sianga liwe wengi we kote uimaanisha benga kwitu ni kwa ina wake lume lume kwitu kwa ina wake lume anene sio ke kona kabisa madhembe azina makona apyo ipeti sinete sio kazo so akwani moga ama kwa mane wi ipeti mbiki kambe ikakona kilume mundu aye mundu moyo so boga ama kukunea musi usuke lume na nene kalela idhembe zuma kunanga kuna masongete so alternative hukumane monini ni ukulia kilume ni kila nebwa nyundu ni kakwigwa
negwa andu ima sunga malikwa kabisa na makambe usungila mwakini. Is it true? No getha magithete mwaki na mayobia. What do you mean? Masongete byo mwaki ububedo bumwe ngombinge byo na maisonga na maikina mwaki ucio lono gethe ya maesobi mundu ucio ndesobi mundu ucio aleo becha mundu slept no with an idea nyiwe sindiona nyine ka kuiwe kelume umunde no tutabia wewe hata kyao ni imani ni mwekeo andazi metha na mwekeo munene muno pyo mwekeo munene mbe wala wina andu ala megwe bindane mwekeo munene byo mesenga yula motha ithapo ngai ucio wa meogo na gilumeke uyu ne me omu trust kana na magakina mwaki boko masia mukwetha mambo bya ona me kazi ona tumolo no yetha thezla katika bana yo tona mu yes na saizi wewe una sieta hata drum sisi sieta hata mikanda idembe o sieta idembe sieta azoberu itatu kana ina no ndo na ngitazi oberu itatu stage so sieta azoberu kila kimakena wazi wacho peke makena woito beans kengeuza pra au itatu na wavundi tu kuna sindu isimo ndia masiaze maigona alabu na siaize ndia na mbeo try nondu chayo bomusi na mbeo kona kidogo nezela na manyo kona la nezio kima na wewe ani wena interest na jomo nobi na doge kinanga na emo nobi yusa isu weke kuna we class ya Canada ku class itazi class 6 class 7 class 6 ni wewe kuna kilume yeah mashabiki maitu we class 6 wewe kwikata mundu kwetu Luma Musolo ni wewe ni wewe kuna kilume standard 6 we esta kamana na mashabiki langi mweneno tukwatia mwe standard 6 nikia mwese kwika no this yana masomasio utonya nisi ono mundi numalika na maybe no ukebye eli atatu alama hivyo best friend ala nasomana mo yes kuma primary kana nwezi tusoma no we ambio primary wambe utinieli high school udio tambwele nikendoweze kwithia tuende nesa tioni tamboyo muna umoweta wa musembi wa ngoi usu twasomana kena friend wa muno very close friend ula waba kubene biyo twice size yona that's him mono tukaisana usili de school that's ubande ni wa primary na baya omenge nainge biyo ma primary aya tutoke high school na gitindo cha mengi munda kwa na ikolokolo mingi muno wai kolokolo kabisa byo nyenezo bube ya mwaki na chingana ndiye betote ona bube ya mwaki na babo na abinge babo lisimasi owe mbube ya ndo ba unondo ne bube ya mwaki hata bakwetela mababy school na ne mas strike ye school we kala za ne mas strike ye maki mangete yo mana ngane sino bau ne makonete motongi masongete yani makimete na ne makima meko kebanza ni maisonga ne makonete masongete ngoja yo kweli kana ni makonete pio masongete we ne strike na oy an mashangelete makimete siendo mami no kimanga block we mayoga makonea maisonga au nae that nae na kaindo kama mbozo na iwe askali moka na moka makulia tiengi tiasto igina twalonga school na ila togi tatuka pen group ila kwenda wa baby school chao na theto masetwa na nambo tiwa omazima ambaye wa masi polisi mabingi wabwela mabingi we mabinewa masia iwe maweje masia onagwa ni katika kikoski lakini unaona kuna wewe unaweka mimi naketa entertain yake niweke message moyo wewe with the mewete moyo view na twako no kanesewa nesewa na eto masi polisi wewe adu guzeli ni ogunde ndio da wangi mene ndo wakati kuku ogutu vinge wo we muvinge na no umenye kunde neseli tu songa nga utiedwa tiko na makovi mengi mono view lakini wewe ya chicho chatumie ni shift ni school ya kalasa ni to another school kai wa ndo wa strike yesu so na ikolokolo mwingi pio ona dio school yesu ni na inamba ti ngatunga ndo ta ya bula nenda school wa etu naume
kele tunakane nyan tutumendo ketekela gikatunga wathi kalea tikatunga wathi na hiyo wathi nyezo wathi wine wamekuya dormitory we yao tukomete sasa wathi kama nimengo dio maini ya wathi uso yani wa klasi ya wa approach mwetu wa school yenu kana wa school onenge ona school wenge ona kana mundu na approach pano ngimutunga wathi anogati kuzambadi lana inasi andanzi ti pembadi siae mai twasomana mo isi ya kweli yani wetete true story yeah true story whether mno na mwine no wetekelile mwine ya kawathi lea hizo ni mwine ya kawathi na ewe ndio utwapa ebe mwalimu ndio tabia mwalimu ningi ona ndatabia mwalimu twake ya motabia yu nizo kane mwimyo wathi so kabaka leo kabaka kitoko bindia kendo keketwa yeah Mike Ndonye niona kwasia wende inotukwatia nesawi manu wetu wa Makadara, asante sana. Christopher Mweu niona kwasia Kethi ya Munausu, Ndambwa Mbadhisi yake sana niova Kasarani, asante sana. Ese aumete ukamba wa manu wetu wa mwingino no ikuya no nekwesa kuya kundo iswa ya amuno iko kubina kwitu lakini kwitu ne kumbange mbeange anyway Esther Munya niona kwasia ukweli Luma hata mimi nishaona maana wakidance juu ya moto na wachomeki ukweli. Alex Mudhi niona kwasia Kilumero bake moyo sawa sawa. Mashabiki maitu tafadhali katika comment section na ningo inomoni abamu tutabie mwende no tukwatia mwinga liko eba na dawe mundu kwenda kulia mundu kwitwa Luma Musolo mokulio ningo inakuona katika comment section baya. Pia toimulika neno mwithe moyati ya mundu kwitwa Luma Musolo katika social media handles na YouTube channel yake etawa Luma Musolo. Tafadhali tuseme baya katika YouTube idukezi mbatisi mundu kwitwa Luma Musolo si moyo pio yani si moyo moko ba so tafadhali alafu amina kwithukisia mazisia mundu kwitwa Luma Musolo make sure ni twa subscriber kamba na motabisi the only support tononenga akamba maitu no subscriber ome audio account ni ya mundu kwitwa Luma Musolo subscriber alafu make sure ni wa bibila peto wa kubibila kanani kubinyea the kala kengele kedabo katune nikenaweza kidya anytime mundu kwitwa Luma Musolo mu upload ya wathi mpya uketha mundu wambe kupata notification. Alafu pia no mwithe muhimu achi yako ya katika Facebook Facebook ni Luma Musolo Instagram kila kitu chonde Luma Musolo we TikTok nebo mashabiki ma TikTok tuko ati hii mundu kwitwa Luma Musolo na kwa muimba tia bau katika TikTok nitwa Robert Mue nikenaweza kwithia tukunite maundu olondo ni mutabasia so mundu kwitwa Luma waka wa mina school nabana mina school wa mina school bindesu usoma waiwambeye kwina kana nina inetembadi lakini ndia recorded nini tambadi ngasiandika mabuku maingi monobyo ngandika mbadi lakini ndia recorded so kitumjoleo record nono na mwasima kwa maenda ngina dichat maenda mchezo zua nizo tuka nondo bengitana sawa beti angita ezio duma mamno ambwana yo muno kwanza kabisa kakitala kaika mekebe kaika wala itatu ni wangu na unaona mona kwitha ne mwini tamwitha ne mundu useless ikati mundu utesotedi so ebindana in school imbadi nandika lakini ndia namba ku record na esie ku record utauma school na alikana join mbanti la yusio kamba mbadi no andikite badi sasa no likana umwe maybe unite itwesi pole ukutuma backslide lakini kuti backslide kugwa weta ino sekizunguke wabina kizunguke bina lakini wathi ninya na inie tibo na wathi na inie nitha na kumba wakwasia kana wathio na mbele lilie bano ndie so tukane mbiga ba so zwitha ukosina nditha ngigwa ando nikuweta mbadi zibo minge mono bila na inie ndese kamwe tukwa kamwe ka chorus wani bemo na inaye wewe gongolo magombene mana imozolo ne twabiga wewe gongolo magombene mana imozolo ne twabiga tela tata bendia mozolo ne twabiga teru
yani waina band yaita band yako yaita Ngano Boys Band. Ngano Neo Village izi band zita nayo nakola mundu kumete so is Neo Village yakwa mundu kwa musikito so band na meti Ngano Boys Band ya Luma Musolo. Lakini before ubingwe band you join other bands naambio join band sio kamba na kuna band bingi ni muthoko band nizo numa form 4 na meti yena Ndela chonobe edo Patrick Mwanza band ya Ndela Boys Ndela wa mbonizie maonjani makungama etina wa Mike ngoma mbewa ndo ndena wia anono neze kwina imbathi mwezi aini mandanzi mpingi pyo ani ikrame toke the NCS na akili so ela netiwe mbandi de na alikile mwana ino direct naona na perform nesa na amboza ne muthoko mwa kwake mwivo na ambiye ne ondela wele ani nguthiwa mbandi ni ningi malowe ni nini kitungo kitungo no mukangile kwa bandi hizo nini wandisi wa kitungo no mukangile bandi si ya jamaa swa ya tawata Kisasi Kisasi yes whether ani nguthi ku no doseto tikibaloa inenge na kuno mbandi binge na kunona kwa bosia kwa geni wa Maria kwa asimo tenu makonite eyu ndidira muthokomi ndidira ne muthokomi wonge thingi ngikuna wathi ngibongela ngwe au na inite mbandi binge monopio in fact na inie mbandi ya Maloeni ndize ya no lilikana Nicholas 7 kwa kitokie show la Masako nikite kinaanza cha school cha primary nina inie band ya Maloeni wikiti nikite uniform ya primary Nicholas 7 ibina Maloeni waina bendi Maloeni neka nambo with that time nakumbuka ni rafiki wako ndo kuitwa kawita wata Paul Mudama yes na media meko na tuandete show Masako to media meko na bo na request mwana whether and mona ke funny mono ndo na si mwana wa school mwana munini ngo imagine wikite uniform nyama omazima ebuma mbene dano guro no na ngita wasoko na gawathi kama whether you and menda that funny ndo ni mwana wa school menda na ndiko na ngita ina imba ndizo wale ndezeka na wali like that time lakini na mina inie wadi wa mbemba ndia Maloeni to show ya Masako Nicholas 7 na waibwa weka entertainment weka kuyenje kuyenje yoko wow mundu kumete na band bingi na waina mpati bingi wesie bikapa wa bingwa band ino kie katika kuthimba ndine na ngine experience whether yana ngoma na no ne manage uta Luma Musolo ndi mbadi ne nasio na dio ndona kweka ino ngwenda na kwanele na bandi yakwa so juja atumie ne form bandi ya Ngano Boys Band anadi na record mbadi 2011 na record mbadi bandi si Ngano Boys Band ndi itu alikamutana whether ni na bandi lakini wango dio kuthokoma bandi ni ningi ndi uzimwini ukwambe ya ndetha ena support so whether ni kito stwango kusukumea wadio no ulike mindia ni ulike matone ma so whether no ngale ungwa mwini ongewe na sietwa nikenda ni zobigeze kumela unaona na kuna kuma magozu kuma that 2011 mpaka 2017 so mashabiki maito umuni katika studios nina mundu kuitwa Luma Musolo na wetu ende na kunene ni na ngene kenda ise kwithia ni twamanya jani yake kana ni twamanya safari yake ya industry ino ya entertainment kula waumie na tuende inaweza mashabiki maito nini ende no muona baya katika social ni tuende kwa unena nyane saba ya katika comment section ningwitha ngusoma comments yanyu by the way o masama te basa kana ndatika ite basa ni kenda ise kwithia mundu kwitwa Luma Musolo no waende no tusungia mokulyo maitu muthanyani au monde so band nigwa mundu yambisia band nombaka ide equipment nombaka ide team yake we waina team twaina team lakini timu yetu yana yono whether no weko kuna bandi nengi mbele wayo whether ni ome atu kuna bandi ni Andela na rudhiruka kuna bandi ni Luma Musolo wala wayo timu is whether atu no go share tu lawe ya umboka equipment ndia imeyo ndia nayo so ni kukombwa ikombwa with banga ndanzi pando wiko kendo cha mudembo lakini whether wabita set pesa sia to yana 100 proposal tingia
ulika bandi ni akuno silingiana silingiana na wethe na mama yamba ku kanondo mainambo manambandi nabwa mwini ukwambia ni problem so kitambwezo pick wethe na uzu sie kilabu ando makauso akakwata mbesa betha pena challenge kenana bio kana kwikasa kwinge bio nikenda hizo tikano pikeze hapo so wethe apena bina ndina mbesa zia kuthio bange ndanzi ndina mbesa zia kuweme hiyo ndina ngali ndono gwithe sindo so kila kitu ni pesa wethe apena maumo maingi muno. Na be mundu akusupport ya. Be mundu ani support. In fact be mundu ani support ya. Ila kwa wani support ye ku record wadi wa fall musu ya ndanzi. Mwana ingie mbesa na kana kuna fall man. Wezi umuconvince hata nanati ameulea. Wezi umuconvince hata. Kila cha tumie meso bigeze kiwango cha maana ingie mbesa ninga record wadi. Maana ingie mbesa izu wethe abe kindu changu hata ngekalu. Yani ngewe mototo wathoka. Nombalewa. Na kila kilumika so kwenda ni hiyo tu anapeke no kyo ndeni kwenda niona ndono kilo nili ngo na ndo megere ngwa sia white sia kanzu sia white na whether is mega la manzu mbwete pinda yasa man ndeni de whether ni nani no kilo bina mina to years ne no kamusi no nangale agitu ngisemba ngedio ngoka kitu sienda angalia kadhi hizi tawakadhi hizo sienda na miono ungesemba ngedipio yani nunu wa wethe na the na muno vita yasa ya mambidi mama ndono maika nikena mashumulikia kendo maagi shumulikia beba seo beba thoku mwana minete 2 years utanuka musi na mwana ili una wethe yani keke wamba na noko na pisa nongo so wanya visa ya visa isi notukimanza producer wako tafadhali manze visa sia mondoko itwa Luma Musolo vindesu ngenda ize kwethia ni watu iki where there you pena challenge kiucha muthembo where there ni mubini ane sie kabisa na niteza ke ya lobby muno vinda yasa none kuna ndanzi ngabo zilingi maana kana maana tatu anekukunda itu bya bangi tu chongete ondo weba mondozi monde alabu izuli na baka maindo chemical wabaka chemical whether bigera you whether you ando wanzizi unongo na mbwa utesa yani particular umalo ko diezi mwene ba oro ya de ko aya that time whether ya noga nina njini ye 2012 na njini ye club cha taekwondo cha karate kuma 2012 miaka zio namba ka 2016 na train sinu mbinge train karate toka taekwondo kung fu ingizita wa martial arts train sinu zwe the mondozi ezula na kila yu betete ni mondo riski mando kila ona ngina wadhi wa kumutaya ngai ndiasya mondo na bete mai momo na nona kabanzi okay yesu ne kenandeteke ni the adinene ya kino ukweli wa maondo na bete ye ndide andi kitomba adi shozi nusika wa ni kindu nyamwene na bete na wale ati na ikozi tuena cho kayole kala kayole binani wale ati na kukuna ngeta nge uwewe tuwa kunona mbwa nondo wela tekniki ya ala mondo kisquad taena cho kayole wema jamaa mwedana wesquad ya ana ngo nengi mwa iwe pyo pati ala bakubia ndwele unanjisika na mebo abasu amadakita tikila kitindo chai nisi mwana mume to same ni same area ano group yai nene anamanuza abanyi medha amendo anamachonga maiza mitiani medha amendo onanamanuza amboke medha amendo tu ndimana Christian nisizenga ila kini sindo Christian maindo ona banini ona wana mundo keleta kumangeta mitandao ni anao Christian mwenzako so Christian maindo lakini anduma uki mama zikala ama ando asumen munuzi ndile kuonanga kasimo kala kati ya leto au tedhi na go umekeuke kasimo ika unywi ika nini bako tiwa kaindoka nini kalaka kwata whether enda kuonanga umi that mushie umi that feeling ila upwe yo sukumete tio tawone wake yes whether no out lakini Christian ande de kete milioni chuzie nombe onde whether ona umwe ande de manele ni ne bandenda
Christian wao maite thana cia me mai mananga yola mathaitha yako na wethe yuti na gitindo kiu na gitindo jake thoguno no anu group imwe mwene mawaiwe muno bindane mawaiwe muno wa muno kwanza matha wotua onethu kesi na mwe namo namo na bala nenda na sindu mbinge no na bete yesindu imwe cia muthemboso sasa cieketu otu aneze lokate wo kokate wa nzembete niona maalama kondo lakini mko kondo obondoni mandini no mandi itukuneta omondo na nizian mageta ona hii dino ngozi bo makona mwana very simple ninga yumbika leche chumona unadha ndina mbeza kanani nasio ninga yumbiketi that level naka ndesia silesi akili ne yakwa yu na ndona kweke bindani usi ya ndoku muno byo ona ndona kile muno di nona gomba mambe yombo kitaka ngekala onzi yaitwa muno ngazisio no kama na mundo lokwe to thauke bade da yona ngainde ne wako uno mundo sine mundo very dangerous ane mundo yani ya ndona kweka nyamondo mengi muno byo no wethe antiki iwe tondo lakini wajito nizo na ndolwa no mwiyai no nisi nenge ngakwea na training ye kuma 2012 mpaka 2016 madha wazuyu mpaka ngadha ogya ila wimoko mitani chuma jana training kana lino lilwene kwitha ne motangi hapa na ina ngitio choza ta for my own security undo pe bande said ke longo gobi na dani motangi pe bande said ke longo gobi no ndo kwika yeso ndi tukambo kwache wa isi ngumia tambo kwache ke iwe there you pe pando utesokela mebakezu so payo manje kana ke chonde ne ka ba kana na tangiwa ino luga ne kwecha ngumiu kana ne jamu dembozu siaola makwata we makwata beda basongeto yokwenda yokolia we mashabiki wetu tafadhali katika comment section ngono muona wao tafadhali tutoe mundu kuitwa Luma Musolo katika social media handles yake etawa Luma Musolo naona itu Twitter wa EKAI TUNEENE nenye personally litawa Robert mwe ino social media handles tafadhali tunene hivyo elebe no tumanika na bena simu mkwendo tukunia by the way namba yetu tu katika screen ya 0729 521275 Luma wambia utufikia vandu vyo na mweo by the way so tafadhali mashabiki maitu endani anaitwa nimene view mashabiki maingi mashabiki maingi bano maende no kulia mokulio so okay reason ya ku join taekwondo yai for security reasons kana yai for security layo no sawa for security lakini from there yai nimane undona ku attack mundo anazo ma weakness ya mundu nene anezi weakness ya mundu ona wonga mede une anezi wewe anono kwekelo jao sorry cha kwikamba kola ndateka 30 kana wanawa waweza kuamoka so kwede so you egela tukomanie no winzi nenezi ngamana you ona akambe ya kwede nenezi balando no mobi ndiete twache kambe ya kwete you kambe ya kwete kwede nenezi ukwada ba pe bandono kwada aya ida isbe meo ya kwede ama mboga obena na meo be meo mingi muno meo ndabie meo kitatu peda na meo ya ndi soko loko na moto unless we mwene sio gapi abikise level ya ku attack akumesi ulingana zilopye kida nuzibe anomeka out taekwondo sisi oka nenda mnuzie ezo taekwondo ndeo ndongewese more than that lakini uziweka madhawa mawe dokata twana with a way more dangerous with a way mundo tono na sinu itono tumeona mundo ati wetha so njokida akisiewa with the tunezo killer mebakane sia mudembozo nyoga zede anetha atite panga no mwesiethe ya muko nie maondo yani mwogela mwambegela mutwe na katimba mwambegela nika ebikije level sia ko so react no ne wa man na ngaiwa nabo wangapo ngabinje ukwithia saizu no by the way dia kuonenete dia kuono sungila nito na ndienda anybody ndienda sinduzu na mone metha mezi ndienda tene azu cia muthemboso no wogela wambe ombo kitai na ito kwetenga kweoka akakutino nende mbo wa mindia ni tawese muno tuonane macho kwa macho practical practical on dabi na wango nangu umemwe aliga mweu
ningona zawadi hivyo tunatwimbi naoneza bana boti ndai sinu mbinge kwekwa na kwekwa ndo moyo ne yani ndo mwabikana bwa mwa ekothi kareka social media ndabye ukale wini face none wa mundu anena na kwangi musonge angimwea instead of umanange munango ndo niki kaba either bindie kana ne then ukando tusonga ngembe wa ndo songa whether you mundu su nwazani makwane manje chawana whether na wambo kutolea etulesa ndo nyandie nda but then jibta edabe mundu whether atulete na utendete mono maingi Luma Musolo edabe mundu no ginwa ja ugathe agwethe galeka ko ndai Luma Musolo tafadhali mashabiki mwetu mwego ndizi ya asili huyu sio mwego onako mwekeso nginya wese ni ngolo nondo ina amanya Luma Musolo ebo tafadhali wana wangita ngako ni hao mundu kwa Luma Musolo mashabiki mwetu tuendeleza umunde tuna mundu kwa Luma Musolo Luma Musolo no mwinete mbingi baya katika YouTube mwinete doloto lakini ni gospel tafadhali alama katisho secular ni waumiku twethi baya ni YouTube channel ya mundu kwa Luma Musolo wathi wakuambe gospel wa usiwa mokolo mokolo namba 8 yes ni album imwe aya pe album yesu inge ate tuzile binanila tunata sa CD whether you know ikia combination ya mbadi pe album yake ile ila ina wadhi wa ndoloto album yake ile ina wadhi wa ngulunet na mbadi ngizika Rosmindi ya siepau album ni su yake ile na pe album ya katatu ile ina wadhi wa ndoloto ina wadhi wa ngwate moto ende Yesu chao pau na yuti ya kana ile ina wadhi wa ngalawa ya noa chando kole kwa siata yango kwa leze mashabiki mwetu tuendeleza tafadhali mbadi sisi mdemo ataliwane mundu kuitwa Luma Musolo si katika YouTube channel yake so tafadhali twethi kesi mbadi si mundu kuitwa Luma Musolo to subscribe nikenaweza kuithia nitwa msupport akamba ingona love elamwe na obo be bantu babe mundu kuitwa Luma Musolo Esther Kamane niona kwa sia leo sitoki kwa show asante sana Esther Kenoti niona kwa sia kethia Luma muno twibata nake yani nukugo mashabiki mebata na kupiu Lucy Muia ya Luma na kuona yani maende yeno kuona mashabiki ni maingi bano maende yeno tuma maende yeno tuma na tuma ni maingi Zakaria Makudhi niona kwa sia mwano edha sawa ni my mentor ya ni nenda Queen Gospel Benga okay sawa Christopher Mweo niona kwa sia kulia Luma no kolile Benga bado meondu na aini asma Benga by the way ekuli Yesu ni ngwendo kulia mundu kuitwa Luma Musolo lakini ambao ikwatelelo ba nini nitukete bo so mundu kuitwa Luma woka walika band na wabingwa band ya mwambi ya pina na you Yesu na ke mwezi opata ngila yue nona harakati ni sia kwina mbadi sia ndanzi mizima zita sia ndanzi nondo tusite sia ndanzi kenda nikanawe kali nitwa manya tofauti tika kwina ko love you enoka okay pesa sia bika sa stani sa monza sio tuko ana makena praise ni kwina wa praise love muno kwanza be wadhi be club kingi ndia ni club lakini ine kebwa ine mukangole ne bwa bane betukite ulelo ni ngwegwa unyinyunyizie maji saizi club lesa amonza se tuko ukigwa wadio we mukune so we they are peke ni kikwete niketo sisi anjona ndwai makwete tikileta makone amba disi gospel wa club my selela my shout me wita moyo mazungete kwazi bayongelela kutunga very serious mazongeta byona kala ngia azazi na leve na siai mo anwano ngesa kwina au makasonga ngai au matea lebi maraida sinumbingi sia steam makasela umaselelete tekweto taya ngai ina right way yes bimaja njiza kwa yani njiza kuona yani ngai ndio sona nganema na kimbale kwethe no yani nona kwa ngai makulu azine thina mwe pinda ya sababu kwa myaka ile nake tuinogo love ngewa tabika bi rebya zara kuna praise ndoko muno kilabu kada na mawete mbuku
we moto nyolilika mbalizia nakwa jenga iwakwa ukithe wathi tosu ni kilabu kunero kabisa winero bio na ndi wao na maima ina wathi wa maima sasa mutange maima isiwe mutange aina wathi wa muthoni wabilo lishinda wewe ni mwamba ukithe nukithe mashangilite na minde na give you very serious so whether kino ngwa kimba ndo munongone yakwa na sia nye ni umia ni ngai ningutaya ngai na mbathi mutinda wa mbenga nyokunete mbenga lakini nitaye situ ya ngai through mutinda uzi nana ya ngai nenge uwe wako manono ndona kuando maondano nyenjaso ya kumambe wano kamea Yesu ataye tibo gene ya ainila taye na mona me nyene ngutange mambe loma nonywe bangi mpaka na mngisi agwo alanga bangi uzu agwo nonye na menye ngutange mona ndapengo lana ndiye na kala nomba tiwe na newie ka tune kauka kana karidi kauka tinde te tende la kuka mogolo ko kana ko kayu ne thia kanine wathi wa yani wina kose wako wathi wa mogolo ne wathi wina kose wako tiwe na ndikie wathi na studio na record na mbega na woni one withukize nondo ningokia goldies kwa ndo nemene ndange iwe whether ine na magolo maingi you need kwe ando ata ine meata siju na band ine na band ina band ando mezimba zungi za ndanzi na no ningela ne ile yu nenda nenda omea ndange iwe ne sani wane matapiata sio ni mbidi tu ne yu mia na ne omeazu mbazi za kuna kilabu ndiye soko na mbazi za kilabu lakini ningo mendeni ni tayangai ana yanga yana nge woi wa manono ndo nakweka nanga ine wanengie woi ula wakutongoe siboya ya kanimite ya ni era wa Pastor Monasi kanisa wa redeem tiwa kasarani na kuwe no wogie ambethea nekalaba kuve na kinambo yuze kinambo boys tekala na ge weka yole junction tekala ba kuiba mpatha ngiani na Pastor sinwe lapa akale kake ila wazile bini wana munengie CD yakwa ya ndanzi na mwana ngazilingi ya nangwate mbeza shawa ya ekala nzia ezyo we mwana munini na otona kuweka ngaine uko kanesa nenda kuthocha kanisani kwa ukitoka tembea ndambe anugite nuge ogombo yotangi wanachao nikitoka tembea nuzi oyuko na mundu mulebi kana mundu nusa bangi kana skala ndwe somewhere ayaka na kunya skala immediately na ile just ndizi ku immediately na yoka mundu zina mundu ye step to step nikenda kenu kechumendene wake na kiimanda zamo na sayeda chumi yo ambie na ateni kanisani kwake na athina na kwa gitaa na amekona buka kanisa anamweza mazile lete monobio na mani mbariki akati analina moto ya CDU mani mbariki na mbezo mbingangi nona kuheba nomba theni wana kwa Yesu kubada kwemwe huku kuthi ata kwina mana kono kubada kwena amboni tiwonya nogie na mwe na nyene na wadi wakwa ninete pa wa gospel lakini mutindo wa mbenga na niwe ndikia huko na kuka kanisani ambe ukondo wili ni wanengie mfano wa yone la watu medonenga ine never katabani obo na lea amelwa ne kuyomede na tatu na dio tape kwa ndezu wa leta kuthi teiwe atabikiwe bu na okela dio tapani obo teiwe kana atabikiwe bu na amboli keke bone adhamba thea obazuti yeke akola kuone kendadia katabani obo alikuja vile alivyo ona Yesu azia ukayondo mwili na meyo de nga muthomosia so no kiondo na ile na meyo yakwa na mambo yotange yo na kuma bau wadi walika metani yuambe ko wethe ngo inu crusade yako na masako ni ma sisi notange igwe yindange igwe yine buyu kwanza na nenzwa nzue na kaundo abakete nzue kelake nilandai anenzwa na wethe amount mambe da memase na di crusade ya masako ya madam nge mwini weta wa scholar ndo chapu kiwanzani ambe nine wadi zwe ya niona ai we nina bane yandu hata lakini ambiki ya lainene
pia wethe nina likale ni wa kwina mbasio mutaya ngai pondoke yangu ge ano Yesu ataiwe nyene tawa Rafael kana Luma Musolo la muna mweta Luma Musolo yu Luma no ne bane taya ngai na nina wathi nina goba no ninie wathi uzuetwa elana atiye kanisa na oyo ni mweta mokolo no yandu mama ni moko yulu na kwa niwezi moko yulu no mundu kuitwa Luma Musolo no nambo kutungetina banini ni wathi wa utange yo ni pastor pastor Mutesia pastor Mutesia tumwito na yu unaina skodi ya kuna marafiki ma alama munaenda ndanzini na mo muneka maundu na mo wama break hata nutangewe na wama break ya mewe ni uzisu nutangewe mazio si hata nizi ya ningila mewe ndangewe mayai iteketa totally kwanza mazia aiye mwana waende to lakini usiokete odwe no kuzembo zembio baya mimbi ndanzi mwemele lakini usiokete na nina tatio miles ya na whether na ndiaenda nume whether ya tema titindeke tindo choka na tinena namo nina ndie na momone nina moloto museo ekana na ma change whether ya ando mambe osani bwa na mbele nina change na yanga yanenge ku anandesi izo kudasia kadaibu ngai no amba kudasio na amba kunenga mumogethia ona jambi na mbesa ana mozizi ni mena we chicho yunga yule amba kujandeni wako na ngai atumea andu kadha matembe kala bandu bonde na matembea mainete wathi wa mokolo ona inyange matembe maetie mokolo ni wathi wo matembea mathi maina kila pandu kamba kila pandu la wathi walika matone mandu na wathi wako na radio ni ama ituma kigamba na wathi walikana kila pandu bonde na wambea kwino ni beti anoze wathi uzu the word mogolo na umetia buku ni ati mode wa mbeke licho chake mogolo akwazi akisungui nata hansa wajabi kumaito tafadhali katika comment section ndio to translate mogolo mokoyolo ande okabala tafadhali katika comment section ingwenda kuona translation yesu mundu kwetwa Zakaria Makuthi niona kwasia Luma tuenda wathi wa worship. Okay, sawa we kanesa Luma ndio wewa Corona Boys band ya Luma numba di maamuno sana na mbadisi yake. Asante sana mundu kuitwa Corona Boys. Andrew niona kwasia yo leo niko ndani. Asante sana, karibu sana mundu kuitwa Andrew. Okay, Zakaria Esia ni wakonie uina wote. Aya, Benjamin Moli niona kwasia roba ni mukwete nesani Benjamin Moli. Asante sana, yani mashabiki maitu wala mwene notukwatia mwekundu kwiki badhokani mashabiki ma diaspora, mashabiki ma kuilobi yala matenuka hata Kenbizo, mashabiki ma kila wandu kafani uze Kenbizo ndia nuka Kenbizo abeye mu ni wako ilobi ni mukamba wako no ilobi na langi ya inge pio mashabiki maitu yani tuibata na yengu pio. Tafadhali tuwati mundu kuitwa Luma Musolo katika social media handles yake etwa Luma Musolo, katika YouTube channel yake etwa Luma Musolo. Tafadhali so mwikolo ni kusubscribe, kushare na pia muhimu tio ka comment by the way mumu tabio ka teto kasioka mwe encourage mundu tio mwewe wesilie maundu anyway so no tuende na mundu kuitwa Luma so ando mathi mengu mbathi ana metekela wathi bio ama amino wetekela kindu kila kingi kitumane kala nangesilia ningakulia tena nikiteka au aingi mola moni neno kama ya ndocha kwanza ngi mageti ya mwaka huyu kauyu kila bando aini kwanza wanaini saingi ni waongeza aini mabenga kana aini magosi aini mabenga kwanza mageti yonenga ndaya niliga mwini akina wandanzi ngathio muketi tamaima na alikuwa yonga miwathi au ngamiwathi niki nundu akweshimu keu gendene wakwa na mwana na metha amayona mwana okweli engaine na 20 different nake so ndo mela bantu bemwini munene wetha mbandikite niwe asia kweli kwengai niwe kweli kwengai membe atopo yo naito
tutangewe wana mima na bengi mabinda mingi ndabyo wana inyange kuma imbea tubothe wana itu tutangewe niki no ne mene bena change kinene monopio lakini Christians ila no kia bano yu bandu ba mandoje mambe ko kanisane tweka lao na kweka wana kweko market ya ubelia kao na kuna kao mbakane mapasta na kuna kao nini na kuna kao nandu whether anezane we wa kuna kao maku wamekata yu nezane we makwetombea hii winete wala mutindo na inabaya whether dona mbandilishie mutindo siwa mbenga uko ne tosi wa nine worship ukaina worship kana kaina kindu kingi lakini na kwa kiumenda yu ticho kingone yako nyendiza kwina wathi ni kwithia na wina yani nga copy muno ngiodo wina nondo ngoya kwa yimboneria na inambenga ni wanga iwa kwa na muthaitha ndapyo ondu we awe na worship ngai waku kiwa muthaitha nya wakwa na kuna katendele kau ni wa na kununge wene ngewa yu kangwete bala nenda so ndiye zo copy ngai na tamwini onge ndiye sai nataka solo ndine ta musioka wile force ndine ta Rose Mando na mama yina ta Luma Musolo kila mundu era na lenyo wake na style sia wathi ni sia kila methemba be ando mina rege na rege izimu wazi kinoko no zo sinaona Bob Marley na lange na mina amanyite bangi lingala imina kono zinaona wilo na kuomokelo yonge wa Cameroon namba dimbingi mwina ko sia rumba iko na I love lakini simu micharge maeda micharge izimu menda o charge keke bano nono zenge ni miti mandazi meina mbenga so weda mango nie ka mango na ka anye ndia kwango nono ngoya kwana anema nise kweda nengo ya mbumu wana wambe chama biato na wega nyata niwe weza zarenda aindo leo zarenda wana twa zongo ndo leo zarenda pio mako na sindu mando lango lakini weda yani na peando amwe katika hii nguruwe zimo mbomeza mbea shikilia hapo na maota piata kwati hapa kwati kuna kona yanga hii nenge umesio na wewe wako mana kondeli na maidano embe tangia mama kila zio mogelo mabetanga wapi nimuye mogelo mbai mondo kila gazi lo mwe agadebo onyo mundu kwitwa Luma inene diwe nina mukuli mwangi muno nesito ino ya isito ino ya kunenese niwe isito ya wewe si Luma chao Luma tinda mage gare mashabi baitu Luma kita wata Luma ni chao in English diba ya katika comment section ututabie Luma itawata na Kisungu Luma imunyama na kole ya Luma nganango zomke izira Luma ya umye izira Luma ya umye na nego wito wa Rafael bende mashabi baitu ala mutera mwezi mundu kwitwa Luma ndo itawa edo wa Rafael lakini esito ya wathi Luma Musolo esito ya Luma ya umye ni form 2 te school high school form 2 ni wana peka busungula kwa na sunga ko sunga ngungete yani nisi kukungea nikulia hii unekala ka busi nguna ke nisi kageda yake jambe kake jambe lakini weka kwa noga ngungetu ngere design no ikumbaba nini ona mbada ikumbede ira woze wewe ndo naisi kitambi wetha au bidha ndikitambi ne dange bidha ni style ya Luma bini wana yu mwalimu mwana tusongete azena mbona mwana yi songe kungere ta Luma ana wadi wandazi na inandi azena kugungea kwe moyo mana yeye songe kungere ta Luma so kukunga ku mwalimu wazia kwa asia mana yeye songe kungere na iwe ya sana school siambe ya kompeta Luma ile zile umia wi Luma na wisito ayete na kona ayetekela na nazo ngina lan kusu na mwezi de bitima nopyo Luma bela mweda guzango ona yani mudwa ekwendo ya pando na wewe kuweka bana ziteba ona then ka insect kama ne kwa ka insect ko enza the mamba ka ko so wamwa na we mana Luma weda we bitino ndo kalika ba no ya mo wate ya bai weza kukwata ono wate wenda kukuleke wenzeta wendete uchama ugede apa ukwete kumandela wipo we ngale nenge so na music ya kwanele ana music yetu utono kiliomba teba pa mbate ugede tipo ne yine ngale ko nenge so ba mandela wi mandela tunde so mbana yine waza motindo ziwa Luma kwithia nena biti na umezi wa maundo
mundu kuitwa Luma niwe producer imbia masani mambia utuonia ila itwa naso ile kisogo yani maanisha muda umeanza kuyoyoma katika industry eno ya kuya wini industry ya gospel ni watu tabia watu ya ndradho kanesa so in other words imaanisha tita kwithangwata be stories mbingi sinethiwe ciende story mbingi nethiwe ciende na wethia sina mokujo maingi pyo ithota mafans isinye ni mafans nye ni fans wenyu na nienda kuatia sindila moto tabia yue tukwegwa mwini fulani wa gospel muka kwasia nekiwe kana ngatse kwekwa na ndakwasia katse kwekwa na ini mabenga akaje kwasia ngatse kwekwa na ini ma gospel kindu kiwi kya muthemba mo no se pano bonde bo wetwa ndeto ya ngai satani yetha abo muno ani no kitake na ithota nyita ne mwini wa mbazi ciota ya ngai satani no ngona abyo netha mandete nzia cio niloto no ngona cio ngana wethe no yani nina thocha ile sieto ya ngai kwesela yani chisito ya ngai ni the andika thia so ila satani wathete yepa kiko chonde ida ali manje kana tambe o chafu ile sieto ya ngai satani yendete muno so no wenda kutumea nakati side chombo vyombo kana chisito ngigamba desita myo tumio na Kiswahili no sawa kana thokomi mangai no wenda malika muno nikana confusion tona kaida datete yangu na adotumea oithie kwa ena jambe okungulani oithie tukwe tota banywe endeto ukeda oyima baza metha amena nete muno uweza kuwa ba baza metha amena nete anangi ndoko bingwa kanisa bakubina kana namana kana metha amena nete metha amena nete nikau vita nikwithia kindu chambe nitola watu ile atwesengelo to thaitha nawe nyino nene na junde na wia andu maitha mesinga yume o thaithai ni wa muthemba mo nundu kinu chambe otena wendo na mundu longi ndwezombea kana wena ngai ndene wa satani yetha aambie kutume na ngai amenio kweta uthio katabanyo bo wake no akwete we mundu muthoku upass message yake ando we mundu muthoku pyokethia we mulala ino nuza no kana jesi ndizo ndo we azi kona wagoku ande na zie metandao ngela bando lakini ukethia mundu su pekitumila kitu mangi ya mutomea wana thokete so kwithia maiwera na zinunduku kana mundu wekie kana akaliono metho kana angwetie ni harakati ni cia mathunga ngou nirebe uthoku withite uthambala neke na mundu acioke so sidimwe sila isi ugwa numethe makato cios na beshabiki we akulia either ni waumie katika gospel either ni waumie katika secular ni wonekete pio kwanza uitindania na aini ma secular uhusiano wako namo ni weba aya peke nugeta wati tewe titika mande malondo ala maite timonyanzi asia kuthie tuni so ba imana ma kwethia ni mutangiye ndindae na kuwe mutangiye ni kwethia ni thuiti atangiye maybe twitona that we ikimana hii be wao kuna tamoya ikimana zaidi so elo ndiye wala kwikala bakubena thothira itai we nyanzi asia kuthie tuni baibi ndo ikeza kuma kuno na iye mundu utona kwe control we nyanzi asia kuthie tuni na mane kwa makazi paka tona kato kwa jeta no kiya ungu wa kitanda kana ungu yani pando ungu tawo suchenyi kwika mulekilata mundu wekoya so itheno lutu na cheni ngilange utwekete ndene wetu tumulekila yangi ikala bakupe na mo nikendo monenzi asio mathengesia nebe kanisa numeta kanisa kana utangi yon kutu twefanya tangi ye muno mona ada moya kimana emengale kwa yenge nduke so mathenge so ndinda na mo gatinda na mungaela jamu ngamwe ati tuwe kutina ko niembaje binda yaza na wae nganga na ndukona ukona ne sadani ukubuko toke gwande na no wono ngaiyo wendene wako na uitange uimosa uimwetekela masia in fact kwezela wathine wako pya ngima tangi yetu kwezela wathine wako wathi wako ile ana message bale yetu kwizingitango na boy bale wako ile ana message ya kukita mundu webana akasioke yangai ona ma wogita maka wogita motio uende na utapanyeta yeah nindo sisi kamera kaku wambo tabia aima gospel kidu fulani
aini man gospel ala twethe ana mo twiko no nduma ya ngai kana tutabani opo mutheu wa ngai no sio ugethe ane twes ndwe puni second ngeta wa kwesioke ona thano gwa beba ando ba ndie nai ukamba kwesioke ukathi ukatulia ndu uketia weke wake la wekie na ndukangangane wa tabua mathina ala we na mokutongethia ndukethe we mundu akusembe akutongethia mununga yato na apemanite bala we altwikala na wendo mwe no na mundu longi ondu wa mwene wiyendete etha we mwini na winete benga lingala kana swingi sia muthembo kana worship shimu longi bitete kendwe la kingi etha nyini to mbenga na tutayo ngai nengo ndaya na mbenga sia ko ndo nyinelo ko nengo ndaya na tindola waku mbona ito ndo tutaya ngai umo kana ina kemena ko kubi imaanisho mashabi aini ma gospel tafadhali especially ukambani usuni utumani mukube museopio mwata bone mundu kwitwa Luma Musolo twende no minokilelia ningona wana mundu kwitwa Zakaria Makudhi niona kwasia moko yolo hands raised okay sawa ana ndanu nina kuona bano yasia ketheka muno Luma Musolo asante sana ni wa ketheka Christopher Mawewe yasia uvande wa kusunga kweli Luma nde kombe ona kwa by the way ni mwanetenda ya muno nundu wa ikinyele yeta we kinya ningona mundu kwitwa komo mudhoka esia ni mwene view niwa kabanas ni kahad mwene mukua mini mukua ni osune kazi ni wakwa ane mwini wa ndanzi niwa wina bandi eno ikwetwa mukua nima yeah sawa mukua nima tafadhali ningwitha ngumanza after mundu kwitwa Luma Musolo nikenda izo kwithia niwandabie sito isu imanisha hata Daniel Masila niono kwasia tuned in mandu beta wa Malindi ngethesie Luma Musolo muno asante sana Eva Praise niono kwasia awesome message kwa sababu kuna vita kali sana ni kwatia usupia erifa kaula uende poya katika industry ya gospel sana ukambani mundu ndine sapiwa koyo makukitana ndine sapiwa nzaluwe kukitana gachi okwewa gukusi yotatangali kweno ya ukambani lakini anyway ngaini musiona itumo boya so ndeto ya muthia iloto nyotabia mashabiki mako tonyo matabiata mashabiki mako ndono matabia kana meyombanesie tukwatiani twina ngwatani obamwe na marebu sia ku support nduma ya mundu kana wana mundu ina talent ukwenda kwikondo nayo tukage talent izwi yae mana kila kenini we nacho mo support nacho adi umyo video no azuku moduma adi recordio wadi unge na umyo wadi unge mwe ebu sia ku support mundu onakalika kwa YouTube ka search Luma Musolo songs we watch video na subscribe I'm not go subscribe with the one in boost na watch videos sio ndasi ebu onelezi andazi na inazo ndasi ebu katika YouTube channel yako wadi wa subscribe with the one boost na lamwe na siathe muitweto siathe ne mbia tuna chathe chandwa ngone mwaito wena no kata MC wena no kata perform bune mukone ngita muzizi muzunge mudu lange mesoyo onde kumeondani muimbera nyuka na team yakane nizunga mono ide tuzunga mono serious kuzunga zunga whether to milele kedimba ujange okologa ningini jake mila jange yando lega gatilekana so mutwete siathe tuka siathe ni ila ukawanengo mbesi la wanengo na thano ngilitana kana 10 kana kila kuona utono mbati manacho no kana ngumyo wadi unge mpya no wethe ya huduma ndena kwama Christian ebunde sei kwendana na kusupportiana pamwe akaikala na ngo ya usatani ebunde sei kwenda mundu longi na mwi support ni meni moka wale ma support jitu muguga mo gidete nondo ne bomo wane bomo ne bomo pio waleka namba ya simu mundu kwetwa Luma namba yako ya simu ne 0741 936 616 0741 936 616 is your number yako anditumeana namba ngine no inasikiza wako nano no yakawadi kaiteka sikiza no 811 no receive kana no kwata sikiza kwa Yesu na whether one support yes yeah na kwa mashabiki maicho otolo ndo nini motapsi namba yako ya simu ni 0729 521275 ndomie otomani mukubeba ngunie simu etha bena ka story by the way ukwenda ushare usibe andwa ingi
Byandu wengi mendi tumeseleta mundu mengi nokwithia mundu ni mwenda kuka katika kamera ashe story yake nikenda kwithia ni wathuthia mundu bandu tafadhali nienda umuthuthia mashabiki maitu tafadhali ethabe mundu we bandu utonya kwitha ena story ti lazima ithe story sad no ithe no story ya utanu maundu maseo wesilie kana maundu maseo wesilite tafadhali feel free tuandikie kwa tumanika kupika na tukunie simu nikenda kwithia nitwabanga kana nitwanena nia kwithia tukunite maundu onesa so mashabiki maitu by the way nundu wa masa ni we producer witu ayasia masani madala twendo mutila ba muthanyani wa munthi tuimwia nitumwendete pyu ndienda usunge pole ongolije ya chanda kole pass pole mashabiki maitu nicha ukita chanda kole ne moyo chanda kole ni moyo kiki kama kyaba chanda kole ni ndeto yogie nethi na makulio maingi ndikulia yo mwilea mutindo tuina wa mbengai ngosibo ya mbengai kwa internet tune na kolaje makolazi ndikulia ngai tene tune kuina wa yani wadi lo wina waku ukaiwa wenda iwe ni chao message la yogie chanda kola bino twake kambera wa chanda kola yogie kamusika ku ni kinu icho giendene wa kwai chanda anawaza ngitana amekona ne weda aze chanda kola na record badi wa chanda kola kana yani that feeling ila ngitaya yako no kana wana music iko to play wapando teka moyo wewe unaona kama yako that's the chanda kole moyo zu so na ze ona like itu ni maina chanda kole aze miongole nana maina chanda kole ona satani la wewe itune aina chanda kole ona kuganiza na wazisia na mazungeda ona mewite that feeling kendo mewite ma praise mewite moyo kamoyo kauyu tati kamoyo tatona kuelesya niko chanda kole yeah mashabiki maito tafadhali mashabiki maito humu nina soma ndeto mpya ndeto itawa chanda kole so mashabiki maito ni kwatia show ya humu kula kwaku eo kata chanda kole mashabiki maito wameni tumwendele pio twendo mutila ba muthanyana wa munthi tatuyasia mwe atunenga kwitha thayo tukakomana abantu wakatano la tuita wakatano wawendo nikenda isekidia tukunite maundu nesa tafadhali tutana mutia tu subscribe account ni ya mundu kuitwa Luma Musolo alafu pia enda subscribe ta account ni yetu ya EKAI TUNEENE tafadhali tu subscribe nikenda isekidia tukunite maundu nesa na ngai aimwadi akamba maitu ni mwani batani yanyu pure mashabiki maitu ni mwendete pure may God bless you may God fulfill all the desires of your heart cheers.